Super! Kako purgeri vide Dalmatince? Dalmatinci hodaju u mornarskim majicama bosi. Rade samo 3 mjeseca godišnje, tak da si nađu neku ženu koja im iznajmljiva apartmane. Za to vreme leže u drvenoj barci na vesla. Zarade 45 soma eura od ležanja. Jedino se usprave na noge kad idu na Hajduk, na glasačko mjesto i kad im to kaže Mate Mišo Kovač. Svi pevaju u klapi. Kako Dalmatinci vide purgere? Purgeri su svi zaposleni u nekim firmama tipa Uprava za nadzornu inspekciju sektora pod nadzora uprave. Malo su svi nervozni jer putuju 4 sata na posao iz posla. Svi žive na Jelačić placu i Markovom trgu. Za vikend idu u kazalište u veštitima i svi muče. Putem doma se muž posvađa sa ženom oko toga ko će nosiš kartoc sa pečenim marunima.